We are in from say Pa George free. Enya no kreda. Pa George onwui. Eno sikala mi nwui o. Lemo ka kire o mo se mawuo ni se. Wo mo mom na bewuo. Asma ka ya. Pa George asema ka kire me. Bloggers dey sremo. So obi nwui a. Enya we na be ma wonya sika bebre. Se won. Se so hwe ni fe na be say. Pa George so atwam 90. O twam 90. O twam 90. Dia ne Savannah Safo. Me kan fuju TV. Amo bibia Canada ha de no an ya hwede je ani. Ho na be hu no ma papa. Ene nsam papa. Ene jesam a ekoso. Welcome back to Social Media Trend. My name is Jude. Safo Abusia, senia na wo hwe me say. Na wo subscribe channel we ma me na notification bell no ato some the next video be to na wonsa atumi aka. Me say na wa like bi so aboam na wa share so na obi a won hwe nso ahu de eko. Abusia enada nye wo honorable Sami Jamfi na sew nimpon aye na se. Ne nya ne tie se sini twani akokora ba akopa waka kokorafo ndoso de ba Pa George de obi apenasem ye say wa free mu na moment na meti asem no me ye basa because na me ye life iti amame kate life no then na ehunu de me mfra ni mu san say Pa George oti ase anase wa free mu then na nyame nkwa so na me wo ho na tie wo ho bi so flows awko Accra English movie a wotwa no hobby na kala Kumase nsu ohobi ena tete wo am kai abrobe yes abrobe wotwa sini wanhunu abrobe no so no ate e tete abrobe no so ohobi ena makafane nsu e ohobi ena mo amunim abanko no so ohobi enti na me hu dia menya na de be ya no so me ben o mo mabusa wo mo enti me ben wo na me ka no so o mo ko mate na Pa George pa be wu de eye wonwa ti na wo se ye frɛ Pa George because Pa George obi a nyanka sa metiwe me penasem pa me kwa Accra ne nchen ina ya na me kɔ wo ye nipa sɛ na wo hu me a o come because of Mrs. Sabina ntino tete asɛm bi nti enenne na no hu me a wo kai nti openasem pa nti me te sa asɛm na me bɛn o no se no then ye kɔ na ye ntie sɛ papa ne te ase ananse wa firi mu a na ye kɔrwe no ensɛ bi papa de kae no na me kwamani agye na se we kra so asasemanim na yentie ensɛm a me wie me ne Kala Kumase eni tio edi nkomo yentie ensɛm a ɔkan anadwo no we se Kala Kumase eni tio na ɔmutimi ye ne hu mu nokra ewom because yesi ne dɔso sɛ bi Ghana na ye wɔ no ahwɛ bo wuton so na ebia na nwi na wote ase akaye ho ti fe sɛ ɔmutimi aye na yenye ho nti ase omi wakwa ba Ye nua. Let me wani aje. Oh. Eja be ni de. We are in from say Pa George free. Enya no kreda. Pa George onwui. Pa George nwui. Sa. Ye free same 1 week ase na eba. Ye de tetewa na ehu ni media no so say. Omo kasa bloggers ni bebre omo se Pa George ewu. Pa George in fact me na Mike Afrane tie furious. Ye tetewa enti ba sa ne se da bi ba ko mfrɛ enti ma yi na frɛ o de say wey abrobe ka ho ene esi abrobe frɛ Pa George ti abrobe frɛ Pa George ni ebisa say papa o fa e fa tie ko fa ni ho adwiri ene esi papa yesi wo wu o wo so wan na ka se nam se Kala Kumase so Kala o te se nam se papa me ho ye ene o se Kala me wu ye o lemo ka kire o mo se mawuo ni se wo mom na bewuo Asma ka ya. Pa George asema ka kire me o se ka kire o se o mo se wo wuo no wo mom na bewu tie friends ni nyina na tie so me frɛ me maame Mama Jane and me frɛ na me say ma wo se Pa George ewu o se hona kan na me say dam na worka o se hona wo bo Pa George ewu to na ehu wo wo bo wu na Pa George te ho so the same asema Pa George kai no the same thing na Mama Jane so kai eti e be sra wo mo bloggers no
adie bi wo ho a wo mu hu ye mama wo mu meka pa George wo hu yi oti ase ye ne nakasa asa ne afiri 1 week yase a ye bai ti pa George se menka nche nipa kro na wone ne betu social media say wono pa George ewu no meka le kuma se o se menka nche nipa kro say wono mom na bewu ah wone o te wo pa wo me kwa so the beard me pain. Kala so ayo vive. Emma Chesenko for frame me from her na me say one see me wi. Me wi na me wu me twa rapture. Me mayra na be wu na me te wo. Kala so de na. Oh me omo ye mi bi. Na chiri ba me one of frame me. Kala na me say me ye mu hia hye na me say adan. Omo de abegu social media so wu na me say me kala kumase. Nipa kuro be wu na me te ho. Say ne say wunti. Me amana no nana. Okwo ba jesi nana. Me no owo ni kaka bia. Ewo mu so bia be wu. But me mra so ya. Wutimi me wo bo me wuto. What ase e? Enti esra wo mo. Bloggers dey esra mo. So obi nwu ya. Enye we na be ma wonya sika bebre. So wo. Ba George in fact ye kwa kan na o ye panyini but ene ya. Wanyini but ma mo kanati ko. Manenko. What ase? So hwe ni fe na be say. Ba George so atwam 90. O twam 90. What twam 90? Ba say ahode wo ha otumi 90. Na wote, Pa George no wote. Na wote, wo ya adwuma. Adwuma ye ne na twitwa. So unti akwa ye wo ayie na se no. Sam de fiase 1 week na se na free bay. Ye wo no mo fe ye hu ye in fact ye mo hye. Ye mo hye pa. Ti ye map ro be frɛ yo pick ye. Na ye kwa ye ho atoye. And I'm missing on Facebook. So about for Bashila. And we post you. Sheila, unya news are here verification before you post. Because what team that say no more o crash so na say post to be nji wunni. Me kwa na me dwen say bia wo yare da ho. Nti na mo kasa asem. Onyale nya Pa George wonyale. Ya ne kasa na no de ne wonyale wo fie. Pa George wo fie wonyale nya shi. O wa kra so na kra no ti. O tashi. So akwa ni interview kra on fie twice. O tashi side. Yeah, o tashi side. I really remember that. Enya fine kura. Ye olu my back aka. Ye ne na twetwa sini. Ese mu be bolu wuto. Na ese mo ka leti ko se. Onwu ana ase de. Enya fine. Enya fine. Ese ase mpefo ka so na aka o. Onu na aka na ese ya adafo bi enkokwa fo mu na o. Onu kwa ni pa aka no. Onu kwa na aka na ese ye ne ya adwuma gaga. Na se obi dingas wa ho no so no mete so. We. O ma wu di aka ye kwa ni gakra. Musi wawu. Eti esra bloggers no munya isade. O munya pa me wo di bi ye me. Ma chiri ba ne ye mu hye ne pa. Ti me kwa na mo location am ka jinsa ye adwuma. Ye twa in fact sade na koso no bloggers no. Bebo kala ti sade mo ana ebi sheda ye sade na na. Movie for no mo sheda ye sade so obi awu so mo tumi sheda ye sade. Enya movie for fa me movie for. Bloggers. Who jira sa movie for? Say ya na movie for you say movie ne trend ya. Bloggers mo. Bloggers. Sade la no. Obiani wa movie sini ni bia no mo betimi aye sade we da won wu ye wa because wo wu ye fa wo ni aguro obia be wu ba to wo mran so ya otally mo ye movie bia o mo say poster no susu azozo susu salimko susu ye bibi sam say yeah but eno ye bia ni movie bi o promote but we dey obi na aya o dey share Pa George. Say Pa George ewu. Won. Ti abasra won. To last word. Me last word ni say o muntie. Won bloggers no. Mo ma phone so a. Mo hu ba bia mo fanfa mo ni su biribiri. Mo se obi ewu. E kala fa. Me hu ya se ma wu sa de ya. Sa de no munyai nya fine. Che e bia no obi ni pakro ni bibi wo ba bi o. Wo te ya bi kra no wa koma yale. Na ne ye ma hye no. Ni palu ba hu no odi ka ewu aja ni pa na nya fe. Ti masra bloggers no. Omunya isa ye di agula na ye di agulo ye adwuma na ye adwuma what you say ewu sam de na say ewu de ba obi abadwane o nya me gira ba sesi amadwane na ye kwa wo ye nipa ka akwachi no kura so kunu na me metumi transe ami ho ato oswe metumi transe dwan say iti da ko beba mewu afia ye bedi me senya kokon ewu anko nyi fi makra bom ampo na ka the maintenance say ya o the minister kra maintenance ho because who won kwan wade won afom shade na na o per views o per likes o per say bia we grow channel
And you be papa woo. Anya fa. In the growth channel. So they are consumer abusia. That is it. And the casa mammy away. And I said, one as a eh. Now, Obi Papa will be family now. You go this two page now. Anyway, I don't just say, make a cherry back post to Sadia and so wouldn't say. Kala kumasi say papa, catch cherry back was a miss one never woo. I don't know, sir. It's a nice idea. It's not fair. It's not fair, cry. And you're fine. I'm Wafupa. What will you say? Miss Rodia met me a calm. Yes. You flew about the answer. Nti anadwena menya akwan na me no mo twetwe nko we short to be na be se mu se omuye nti se wote no ba bi no bi ka se pa George free mu a ka che ne se omuye wote ase ya fra no wo se omu a wo se wonwu no ombewu na wote ase obie no obetumi aku no abusia pa George no ho ade pa ne hu ni na ye fita ne ho adene pa o hwe danfo bi e squad na no de omo ba sa tam na betuma ka se kakra bi na afri mu na se na mete se obidinga afri mu no yare e ko da hospital ni na ba wa afri mu obidinga mo amo kai no also wo ye good e nkokora for no so ye good pa but obidinga obidi on ye wa afri mu but maintain se san nkokora for no bi afri mu enti e ba sere se mi ameka hu bi ye nua no bloggers TikTok, YouTube, Facebook, baby, all social media handles. Se bibi sa si na ase wajuma awe no so ye vlogger, ye blogger, ye wo ye bia no. Ye be slow say. Wo de unima freye. Ana so bia wonim ni bia o ye movie adwuma bia. Se yes say. E no kre. Before answer no blog bi. Because some say bi obu ho a opene ho ntem anya. Ejino Only the blogging negative no, so no be ya obenya views. Na nkofo ahwe o binim. O esipa. O se ataka cho o en kre. Negative na mo abopenti no na mo de be mamo. Se no be ya what negative news na ba be because ya kwani akofani news ya corrector. Afutu nsem wo ma, o mbo so kwa na wahwe. Ba BBC sa na be hwenti no na de be mamo because no na mo pe. Te be stress enwanu mo amoye sa ade no. Be sram se na wajai sa ade because obi opa na obo na wuto no. Ono so wo abusua a wo yire wo ma meka se ne ba bi atukwan wo ba bi wate so oba afiri mu wo hwe ahon ayi bi o be pe meka se number code be fresh opa no so onya na ne ho pere ne so be fra opa be fresh opa wu ya on say asefim so nke be se mu ngai ina no ya recently ya Shapiro ba bi ameti ba bi a mantebo ho ano Shapiro ya se Shapiro afiri mu Shapiro so tukwan ya wo abokira sebi ono so ye na djuma yes wo free me ben na ba form ne de twetwe nkomo na ba fo so ye test no na say tama yes wo wo so mo yare so ho ene nkomo bi oni ye di wo ekire no what ase an ho den yes Shapiro free me nim sa de ne de ekọ stars bi be ya bo ma wuto wo jana no ya so sofo bi free mu sa e wo akra ye na ekọ frefre asofo mpanyfo bi em ye kate so ampa papa yi afiri mu sima nkofo bi ko ha mo de mo ba ya mo so I'm on the church yo de metete ne say yes say aso kokoma on say yes na office one be diadi na be to abontes papa no wu kokoma obe sorry so esu enim say papa na wu aye obi okọ ofie bia be ka to say papa na wu ba mo no won kasa na abeto nkofo ni na fi na mo a papa ni wo ni ya mo ya ni na no o ma sha say negative thing about papa ni say so so wu ya pa no so wu dia na yan kwase asem ayade a mo ya mo de pe trend no mo sha say di na tem so papa ya wu wo create sa de say de nkofo be hwew na wa sa to create next content okay okay afedi yes oh tinkanya abusia na ye press conference na mo de letter ba out say wo wu a kese obi atrim say wo yo da so okoma so papa ya wu so sa nyoma nkiti we ni na no eye nyoma bi a enkoye we media so be say se wo ka obi na blog sa negative na ne wajai na wa follow content a eye good a wo ti asem bia se obi free man asa ade bi sia kra na to bo ase na eye course ne pemu nchemu ye ansa na sebi wa blog bi because
They say the adwuma na ye no kra no. I think say emra bi aba ho a. So wo ka say me no wan kan ya waso betumi ayehye wo highway ne so. Na ye bekwe na me ka mo say wasanju a wanya ne ba bi ko. Papa ajaki ni 1 week no. Ye be sro bi bia say omra bi. Mentie de obi ka. E 15th March ye. O atwumakofo dua. School park na ye no ho ana na mo sa be ye no. E be sro bi bia say omra bi. Mentie de obi ka. Woni akona wo kasa na kasa na busia fo am wo recording wo baby a wo try ye be ma mbese be kofa omna recording e wo ha let us say woni akona no ne kasa no baby e be ko bia no o jane nan e wo ho na agena ni bi be si nani mu a wo wuhuri atratra won gina mu ne akase otofin mu to ne baby obeduru bia no ogunipa animase wo atwamko na ensema metefa no ho no me surprise enimu evidence a for no na busie o enya nchen ti me busa me ho se ti sani pai na saba bonta wo ka ensem sai na me sa da dwene ho se wa baba akọ ba mienu wa ba miensa afi de wo ba na ba se ogunipa ni manu ase se nya ne kura etu nkoda ba bi eda ye se ko family ne nchen na wo se ye twa nto ato so wantumi anko eneni na meka sani na apolice fo hwehwe no odwane omunya na ombeche no but mini asem ye expose obi me de me say the why bia no e me fe but edin say ye enye enti omuntwa so ensam na wo ka no waka masabi obi do abusua no kwa na wo bibi so de beboa wo mo a wose we say negative mind bi won tirim say memwa at enye fe se ya beka sei akere wo enye no kra no ye fra ofie wako ye pewo wadwane ofie woni hobiem njeya sabi mamu nye mo ho abosoma kotere inja mo na tuntum na mo fa fita nta akere mesere mo nti obiara 15 ye atwumakofo odua ye be se obi biara se mo nkono mo fo mo ni mo nyam kota abuso na chi support bia mo bia aye wo send you let us send you papa eja ke 1 week mo ta mo abusua na chi na mo bu abusua no na de motumi dia bu abusua ni bia se de o send you tiase a mo don nka mo be ye no mo koye the same thing e ma papa no abusua ye kase edu adwene da chi a ye be hwe nsu afram ha na me kasa ye besi yen se nipa by kanokre no within attitude safo besi a peace. Thanks for watching and please don't forget to subscribe and share for more updates.